Sad maši. Pa ja mašem. I ćao drugari, dobrodošli još jedan Kimi-san vlog. A danas u klipu sređivat ćemo kočnice, to jest farbat ćemo kočnice na mom BMW-u, na X3. Pa ajde vidimo kako to izgleda. I ćao drugari, dobrodošli još jedan video, a u današnjem videu pokazat ćemo vam kako se farbaju kočnice. Dakle, pre svega ono što vam je potrebno za farbanje kočnica, to su sprej, odnosno sprej u boji koji želite da farbate kočnice, lak za boju i šmirgla kojom ćete očistiti prethodnu boju ili rđu koja se nalazi na glavi držača točka. Dakle, i jedan razređivač. Možete uzeti jedan engine cleaner. Dakle, na ovom ovde delu na glavi samoj koja drži točak, ova ovde sva prljavština koja se nalazi, potrebno je uzeti čeličnu šmirglu i jednostavno sve to uzeti i šmirgati. Kako ne bi došlo do toga da vam se rđa ili samo ta rđa raširi po celoj glavi ili da vam zapetne ceo točak. I evo uzimamo Acro Engine Cleaner koji služi za čišćenje raznih masnih naslova i rđe i bilo čega što je prljavo na metalu. Tako da, evo sad uzmemo i šmirglamo ovo. Nakon samog šmirglanja uzmete i prebrišete krpom. Prebrišete krpom kako ne bi ostala neka prljavština i kako bi to bilo čistije. Sad, zašto ovo radimo? Ovo radimo kako ne bi došlo do toga da sledeći put kad budemo skidali točak ne bi skinuli šrafove i sam točak zapekao. Dakle, mi skinemo šrafove, a točak ne može da se skine zato što se zalepio metal o metal. Sad, zašto se to dešava? To se dešava zato što ljudi uglavnom kad odu u neku samouslužnu autoperionicu ili ako peru kod kuće, dakle, naprskaju hemikalije koje služe za odmašćivanje felni i čišćenje felni. Sama ta hemikalija upadne između ta dva metala, znači između glave i felne, i onda se desi nakon vožnje, dakle to toplo je sve i ta hemikalija postane kao lepo. Jednostavno ne možete da skinete točak. I dakle, ako imate vremena, svaki put kad budete imali vremena, uzmete i tokom menjanja gume, točka, odnosno čega već, kad skidate točak, uvek uzmite, prebrišite taj deo i očistite. Da ne bi došlo do toga da vam zapekne točak. Nakon ovog što sam objasnio, sledi to da moramo da krpom i razređivačem pređemo klješta, odnosno same kočnice. Dakle, prethodni vlasnik je izgledao farbao da bi podmladio sama klješta. Evo vidimo kako se farba skida, prethodna farba. Nakon skidanja te prethodne farbe trebali bi da opet poprskamo engine cleanerom i da to očistimo, obrišemo. Kočnice farbamo u crvenom boji. Smatram da je crvena boja za X3 koja je crne boje super i meni se sviđa crvena boja. Neki kažu da možda i ne bi trebalo, ali eto, ja sam tako odlučio i tako će da biti. Vidite i sami kako se skida prethodna boja, odnosno prethodna farba. Dakle, nakon skidanja te farbe preći ćemo 3 puta sa sprejem i 2 puta sa lakom, kako ne bi došlo do skidanja te boje. Ono što je bitno je da vi nakon samog čišćenja uzmete i zaštitite. Dakle, uzmete ovako jednu kesu za đubre ili novine, kako ste već u mogućnosti, stavite kesu na disk
Naravno, gledajte da to ne bude nakon vođenja, što će vam se istopiti kesa. I iza diska imate lim jedan koji štiti disk, navodno od kamenčića i štiti od toga da ako nešto se desi da ne upadne neki kabel ili nešto što se nalazi sa druge strane lima ili ABS sistem, kako već bi rekli. Sad, nakon ove zaštite postoji zaštita i ABS. Sad ćete vidjeti kako to izgleda. Dakle, uzmete jednu malu trakicu i tom trakicom uzmete i zalepite ovdje ovaj delić koji navodno predstavlja ABS. Može navodno i onda se farba, ali ja nisam hteo. Verovatno mu možda ne bi smetalo, ali eto. Mi ćemo zaštititi za svaki slučaj. Sad, uzmite, proverite da li je suvo sve, da li je čisto. Kad se uverite da je čisto, zaštitite beton i sve što mislite da treba zaštitite okolo, kako ne bi farbali sve živo. I sad krenut ćemo da pređemo prvo. Prelazimo sve delove i uglavnom se prelazi 3 puta kako bi farba svuda ušla. I evo, prešli smo treći put. Nakon trećeg puta sačekamo da se malo osuši i uzmemo lak. Trebali bi da pređemo nekih 2 puta, obično smo prelazili 2 puta. Vidjet ćemo sad kako to izgleda. Evo, još malo smo pri kraju. Sačekamo da se lak osuši i kad se lak osuši pa drugari, to je bilo to što se tiče današnjeg vloga. Nadam se da se svidio sam vlog. Lajkujte, šerujte, subscribeujte, pa se gledamo u sljedećim videoklipovima.